F1 Rwanda turabasuje mumeze mute aho muri hose. Sasa rero hashize ibyumweru bitatu F1 iri muri break cyangwa se iri mu karuhuko. Abatabizi cyangwa se n'abari babizi barabizi yuko season ya Formula 1 iba ikasemo ibice bibiri. Hari igice cya mbere hakaba n'igice cya kabiri. Igice cya mbere cyari amaresi 18 cyangwa se Grand Prix 14. Igice cya kabiri ni Grand Prix 10. Rero iyo bageze muri sama bafatamo break ari ngi bafashe abari ibyumweru bine, barangiza nyuma y'ibyo byumweru bine bakagaruka bakakomeza. Hanyuma rero ubu ngubu ikintu tuje muri analysis, utuntu tumwe tuba twaragiye tuba cyase kurebera hamwe ishusho y'igice cya mbere, hanyuma tukareba igice cya kabiri kigiye kuzatangira muri iyi weekend ya tariki 24, bitangira ari 23 kugeza kuri 25, nibwo bazagaruka bajya aho bita Zandvoort sakwite. Aho ngaho ni Grand Prix izabera mu Buholandi. Iheruka yanyuma iheruka bari mu Bubiligi, ababyibuka iheruka yari mu Bubiligi. Umuntu wari uyitwaye yari George Russell, ariko aza guhura n'ibihano birangira Lewis Hamilton ari we uyitwariye. Hanyuma rero ubu ngubu ikintu tugiye kuzamo, ikintu nshaka kugira ngo ubu ngubu kano kanya tuvugane mbere y'uko igice cya kabiri gitangira cya season ya Formula 1 ya 2024. Ndashaka ko tuganira kuba shoferi nk'abane bonyine, ariko ubwo hagati aho ngaho izi ngizi nizo Grand Prix bagiye. Murabona bahereye Bahrain, bavayo bajya Saudi Arabia, bava Saudi Arabia bajya Australia ni Carlos Sainz wayitwaye, bavayo bajya Japan, Max Verstappen arayitwara, bava Japan bajya China, Max Verstappen arongera ayitwara, bava China bajya Miami, uwo bita Lando Norris arayitwara, bava Miami bajya Emilia Romagna, aho ngaho ni mu Butaliyani, Max Verstappen arayitwara, bava Emilia Romagna bajya Monaco, Charles Leclerc ni wayitwaye, bava Monaco bajya Canada, Max Verstappen arayitwara, bava Canada bajya Spain nanone ni Max Verstappen wayitwaye, bava Spain bajya Austria, George Russell arayitwara, bava Austria bajya United Kingdom mu Bwongereza, Lewis Hamilton arayitwara, bava mu Bwongereza bajya Hungary, Oscar Piastri arayitwara Hungary, bavayo bajya Belgium niho bafungiye. Lewis Hamilton arayitwara. Nuko ngo ni race 14 mamaje kujyamo, ntoza Max Verstappen afitemo 7, Lewis Hamilton yatwayemo 2, Carlos Sainz yatwayemo 1 na Charles Leclerc atwaramo 1 na George Russell atwaramo Grand Prix 1. Izo ngizo rero nizo Grand Prix zimaje kuba abo nabo basitwaye muri rusange. Nuko ngo rero ubu izisigaye ubu bagiye kujya mu Buholandi, hasigaye no mu Butaliyani bazajyayo, Azerbaijan bajyayo, Singapore, hasigaye ya USA aho bita Austin, baveyo bajye Mexico baveyo bajye Brazil baveyo bagaruke muri Amerika aho bita Las Vegas, bave Las Vegas bajye Qatar bavayo basoreza Abu Dhabi. Hanyuma rero ubwo ngubwo igice cya mbere kirangiye, Constructors Championship cyangwa Constructors Standing muri Formula 1. Urabizi ko hari standing y'amakipe na standing y'abashoferi. Y'amakipe rero Red Bull niba yoboye n'amanota 408, hakaza McLaren n'amanota 366, Ferrari 345, turafungira hano kuri Mercedes ifite 266. Izi nizo kipe enye ziri kurwanira championship ya 2024. Birashoboka cyane kuko ikipe kugira ngo byumve nk'iyi McLaren irushwa amanota 42. Aya ngaya avamo kuri race imwe bashobora kuyapangura. Rero ni ibintu bishoboka, ariko ibyo sibyo turimo, ahubwo dore ibyo turimo abashoferi, championship y'abashoferi nyine uko abashoferi bitwaye nibyo biba bifite agaciro cyane. Max Verstappen ushobora kubireba gutyo ko batera abanikiye ko afite amanota 277, akurikirwa na Lando Norris, uyu ni umwongereza ufite amanota 199 utwara McLaren, ndetse na Charles Leclerc, uyu ni Monegasque ufite 177, agakurikira Oscar Piastri, uyu nguyu ni umunya-Australia ufite amanota 167, Carlos Sainz Spanish ufite 162, Lewis Hamilton umwongereza ufite 150, Perez Sergio 131 niyo afite,
George Russell umwongereza ufite 116, Alonso afite 49, uyu ni umwesipanyoli ufite 49, Lance Stroll uyu ni umunyakanada ufite amanota 28. Iyo niyo top 10. Ni abashoferi 20 ariko njye nazanye no top 10. Ni top 10 yose ntituri buyivugeho, ahubwo abantu nshaka ko tuvugaho ndashaka ko twivugira kuri Max Verstappen wa mbere ufite 277. Tuvuge kuri Lando Norris uri kurushwa amanota 78. Uyu ni Lando Norris. Tuvuge kuri Charles Leclerc wa gatatu ufite 177. Uyu ngari mwararushwa amanota 100 mu kadomo. Tusimbuka ba Oscar Piastri, Carlos Sainz, abatubareke tuhite twikubita kuri Lewis Hamilton ufite amanota 150. Nawe barimo baramurusha amanota 127. Uti rero kubera iki abanga turi kuvuga abangabo uko ari bane nibo bantu bonyene bari muri race ya championship. Favori wa mbere ni Max Verstappen kuko abarusha amanota menshi, ariko hakaba hari Lando Norris nawe urushwa amanota 79. Kugira ngo byumve muri Formula 1 umuntu wabaye wa mbere ashobora kubona amanota 25, hanyuma umuntu wese waje nyuma y'umwanya wa 10 abona 0. 25 rero uyu Lando Norris abonye resi 3 abo wa mbere Max Verstappen nta nota na rimwe abona. Si resi 3 muri resi 10, resi 3 abo wa mbere Max Verstappen yibera uwa 10 cyangwa se uwa 11 yahita mucaho. Bivuga ngo uyu Norris ari hano hafi cyane. Charles Leclerc nawe abonye resi enye zonyine, Max Verstappen aba inyuma y'umwanya wa 10, mu gihe Charles Leclerc we aba ari kuba uwa mbere. Ubatangiranye na hariya mu Buholandi, Charles Leclerc aba uwa mbere agakuta izindi 3 aba uwa mbere, mu gihe uwundi we aba ari inyuma y'umwanya wa 10. Uyu Charles Leclerc yataca kuri Max Verstappen. Lewis Hamilton we byamusaba resi zigera muri 7. Urumva rero ko ari ibintu biri tight cyane. Abo ngabo nibo mvuze, nanze kuvuga Carlos Sainz na Piastri kuko bara n'abana ni n'abaswa ibintu babyica, ariko aba bane nibo bantu ubu ngubu muri izi resi 10 bagiye gukora ikintu cyose gishoboka, byabasaba kwica umuntu, byabasaba gukora iki. Ubu ngubu championship race yatangiye. Uti rero iratangirana na hano Zandvoort hano mu Buholandi. Baragira mu Buholandi, umuntu uri butwara iyo resi araba yongera ku manota ye, mu gihe abandi resi ziraba zirabagarukana. Ni ukuvuga ngo rero hano ikintu kigiye kuba, igice cya mbere cya shampiyona cyarangiye tubonye buri bantu n'imodoka bafite ukuntu bimeze. Buri modoka ya mbere nziza yari ifitwe na McLaren ari watwarwa ifite abashoferi Lando Norris na Oscar Piastri. Bivuze ngo Lando Norris afite imodoka iruta ya Max Verstappen. Hanyuma iyindi kipe ifite imodoka nziza ni Red Bull. Bivuze ngo Max Verstappen afite imodoka nziza, ariko sinzi ikintu cyabaye, ariko twanakibwira Lewis Hamilton na Mercedes bakoze imodoka yegera ya Red Bull mu bwiza. Byibuze ntabwo kiri mbi cyane nk'iyo batangiranye sezo cyangwa se nk'iyo bamaranye amasezo 2, ko sezo 22 ndetse na sezo ya 2023 zazo sezo Mercedes yari ifite imodoka mbi kabisa. Bivuze ngo rero bivuze iki? Bivuze yuko Lewis Hamilton ntabwo akeneye imodoka nziza kurusha izindi kugira ngo abari hari imbere, ahubwo akeneye byibuze imodoka yenda kumera nk'iz'abandi. Ntabwo akeneye nziza cyane. Unuka ngo iri afite irahagije kuba nawe yakompitinga. Ahubwo ikintu asigaje kumenya no kuvuga uti byibuze buri Grand Prix yose ishoboka nzajya nyitwara. Kuko nk'ubushize nko kuri George Russell hari Lewis Hamilton bamukoreye bugambanyi ikipe ye, ari nabyo biri kuvuga yuko ikipe ntiri kumubakinga. Niyo mpamvu ikipe imushyize imbaraga nk'izo ishyira kuri George Russell. Lewis Hamilton ashobora kubona umwanya uri hejuru ya hariya, ariko ikipe ntimufavoriza. Gusa we arihagije, ashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose, yatungurana
hakaza Charles Leclerc ajya agira ikibazo cyo kuzana ibintu by'ubwana. Ni umushoferi w'umuhanga, afite imodoka nziza nubwo itari ku rwego nk'urwa McLaren, kuko McLaren niyo ifite imodoka iguruka kabisa, ariko Charles Leclerc nawe afite imodoka nziza iri ku rwego nk'urwa Red Bull. Ikintu abura ni kimwe, ni ukuzajya yitwara neza muri za qualifying, kuko qualifying iyo witwaye nawe ukajya mu myanya y'inyuma ntuzi imbere ku buryo imodoka yawe iri butangire imbere, urisika kuba uri inyuma wegeranye n'imodoka z'abantu babaswa nka ba Lance Stroll n'abantu bitwa ba Tsunoda n'abantu bitwa ba Logan Sargent, aho utangira barimo barakugonga ukaba wava muri resi hakiri kare. Bivuze ngo rero Charles Leclerc ikintu asabwa ni ukuzajya yitwara neza muri qualifying, akaza muri ya myanya ya mbere rimwe na kabiri, kugira ngo resi niba atangire resi ameze neza, atajya kujya kugongwa na biriya byana by'inyuma byo muri za Aston Martin ndetse na za Williams. Hari abamo abashoferi babaswa batangira bakugonga nyine bakagukura mu irushanwa, atari uko urumuzwa, ari uko bo bakugonze. So Charles Leclerc ni icyo ngicyo asabwa, ariko akaba afite n'akandi kantu ko kuba akora amayeri, ukajya kubona ukabona yari ameze neza, imodoka akaba yitaye hanze y'umuhanda kubera kugira amashyushyu yo gutsinda cyane. Ariko ibyo byose abikoze, afite imodoka nziza, afite ubumenyi bwo gushobora gutwara, bwo gushobora guhangana na Max Verstappen. Ko Max mu bantu bose bari hano, reka nawe bwite mujyaho nsoza, Max ni umwe mu bantu bazi gutwara babangamye, cyangwa se nta mpuhwe nta n'ubumuntu bafite, mbese atwara we ari we wenyine wireba n'uburyo ashobora kukujya imbere. Niba abona n'umujya imbere, niba abona adashobora kukudepasa, kandi nutwara resi biri bugwe amanota amurusha, yareka ahubwo akakugonga mwese mukava mu irushanwa icyarimwe, aho kugira ngo ugende umurusha. Rero ubwo bugome bwe no gutwara nabi no gutwarana nyine ibintu bitarimo ikintu cya fair play, bimufasha kuba abantu bose bamutinya, kandi bikaba bimufasha kuba amaze gutwara champion 3 yikurikiranya, n'iya kane nayo ashobora kuzatwara, kuko ubu ngubu niwe ubayoboye, abandi bose ubwo nyine barimo baramucesinga. Ni ikiro navuga ku kintu twakwitega kuri izi resi 10 zigiye kuza, zaba ari resi z'umuriro mu by'ukuri. Reka nze mbabwire, turahera mu Buholandi muri iyi weekend, ariko n'izizakurikiraho zose azaba ari ibibazo. Izi nizo Grand Prix ubundi buri mukunzi wese wa Formula 1 yakabaye kuba areba. Ni ibyo ngibyo rero, ni ibyo ngibyo umuntu yaba avuze, nta kindi. Gusa ku tundi update ka kantu ko mu Rwanda ashobora kuza Grand Prix. Ejo nabonye ikinyamakuru bita Autosport, ni ikinyamakuru cy'Abongereza, ariko nyine ni ibinyamakuru bitari professional, biba bidafite inkuru wavuga ngo wagenderaho, kiri kuvuga yuko umuyobozi wa F1 mwe nababwiye Dominicale yavuze yuko noneho mu Rwanda ati ibintu barimo barabirangiza, ati kandi noneho ngo Grand Prix mu Rwanda izaba iri permanent. Iyo Grand Prix rero y'igihugu bagize permanent, ni ukuvuga ngo nyine ibigiye muri uru rwego nk'urunguru za England Grand Prix, iyi ngiyi Silverstone, bakabigiye muri izi Grand Prix z'Abataliyani, ni yindi itagiva kuri kalendari, kimwe na za Brazil. Ni imwe, ntago mu renuvera, ahubwo muba mwatanze amafaranga mwebwe murakomeza mugahostinga ibiri entertainment, mu gihe izindi zisinya imyaka 4, 5, 3 gutyo. Iyo mugize permanent mwebwe gusa ubwo mwemeye ko muzajya mugenda mutanga amafaranga, iyo Grand Prix bitazava kuri kalendari ya Formula 1. Ku kantu rero kabaye kaba ari akantu keza mu by'ukuri. Ni ibintu abanyarwanda twese dutegerezanyije amatsiko menshi cyane, n'amasengesho tuba ati izi nkuru ziba impamo. Ubu ngubu biracyari ibihuha, gusa iyo ikintu ari igihuha, ibintu byose bitangira ari ibihuha, nyuma bikazavamo ukuri. Ubwo rero ni ibyo ngibyo twaba tuvuze. Reka turebe iyi Grand Prix, tuzongera kongera nyuma ya Grand Prix y'Abaholandi. Sawa, bye.